Hello, Jason Toria kan lo lom le vek chawa Delhi kan thlen hnuwa thian tenen kai hmu khom hnuwa hotel ate kan let le Aizawl lampaning airport lam kan pan le ngala zan khat po kan rek tling lo ni chu hotel a rei lo te kan han chol ha dama kan hun man dang kan lo te lang zel dona kan boy em awangin video po hun taka karon da theilawa imi shet thiamna karon dil ni tuna hianin mizo dinner kan vei dona chuanin kan Aizawl kan honga kan mudon ani chanchu zinga dar ni airport kan pan le ngai dona op ten po kai mudon ni mo hei thiani rin moi ten po kai mudo tuna hian mizo diner a hei rin moi ka thian nu lawyer fel em hian chei turin min swai chhuaka kan ei to dona kan rob ve to boxya mau toy kan te mar chapui rod ui an tui em an rice khat tui heavy topa chuanin lalzawa chuanin yellow fried rice khai chak tlata ei ve la ke ni po han kan ei tui lo toka tui kan ti ve vek khan me topin chuanin thian dang te po kan moi op po ron thlenga kan thil hun te kan in han in pe a thla te kan han la ho vela kan omrei man lawa zana jingdar khat vela flight kan nei le kan flight kha airport kan pan le ngai wang khanin rei lo te kai muzoi hey op nem po kai huwa kai ning kan le don ni next mana kai mudon ya kan ho don na oh bye bye try this. Hey, let's go po vai ra ma fa kan ni vai ra ma Rimoy let's go po vai ra ma fa hey kan check out ta airport kan pan don ni hello hi hey. Thank you good morning let's go tuna hianin kan hotel thlenna tangin airport kan pan me ka he ta hilal zo po thua thim kara kan la ke nong lama how long it will take to reach airport from here from the oh that's good to airport kan thing to vai house ni omlo to khe cheng sangai kan nor sang chon te he pai kan pai no lak sak tra ni cho kan ngai lo kan te nia la he sum du lom to khe hey security chicken po kan zo to zo po he ready to khop mai let's go find some food let's go to Mizoram kampur tol to ga mun po mu lo he tu nan jing dar ni ania hian kan boy le char ni what did you got the roasted coffee brownie oi thian lo char le to hi ngal to yeah he always find new friend hey masala dosa chin ron ya I got myself some kind of chicken biryani kind of thing we can share but these come along with coffee, South Indian coffee, so I'm bringing. Okay. Peel it and dip it. Ask him how to eat. Yeah. Right. Hey, kay donut. Is it good? Yeah, it's awesome. Do you remember that other Viking show we just started watching? Basa chuang to ni he po he ready to khop mai ready Oh yeah. I'm doing it. tuna hianin Delhi atangin Guwahati kan pan dona ka uin Guwahati yamin lo nga nga chuanin Aizawl kan rom pan don ni mo pathian hi thakop medam takin Delhi te kan thlenga kan loma kanin muvat don nia kal cha kom tol to kam phur to tapani ba moi ve Guwahati kan thleng chia hey
Hey ya upo. Kau ni hi fa pathum nei wang lo ve. Ready for this? Bayang via. Live here. Hey po, Mizoram ma thleng trip to ni hi hey. Hey oh hey hi abe ka hena dale ve nga ya. Hey ya u cái máy bên chờ lâu mà pha bát thùng này tao chúng bên chờ lâu yang đó lại về lại mì cái về lại she's shy now thì à upo Dorian Starbucks là ya vai hoi na mình ăn kiam lawa cái món mình ăn giờ SC đến đi. You like Starbucks, Indian Starbucks? How is it? It's good. Salted caramel. Hey, go hati ang ano me kan chocolate trip to ani hi. Hey, airport kan thleng chia. Hello. This is Aizawl Airport. Hey, Aizawl Airport kan thenga kan nu te thon kan du ba kya rin. Sang chuan sam chung te chuk to nan lo en chak pe si a. Okay, this is our airport. Hey, it's Gugu. Hey, Jisite, kan lau mo ka. Hey, yeah, urti atene. Gugu te. Aaron swak trip tuang. I'm your fan. Hết tên lâu thì đâu rồi? À, thì khán, bấy lâu. Thì khán. Why are you shy? Ui, ui, cái fan nghe cà phê nhiều không? Hey, go Elsie. Hey, go Jessie. Lozo, welcome. Good to see you guys. Yes, good to see you. Nice to meet you. Yeah, this right here, right here. Nice. Đi cần kinh cái con thì cái con đi. Cô lên mà. Hết tập. Hey, Tagwal Rikia, all the way from Canada. Hey, go to Oh, good day. Hello. Good day. Go. Go qua. Hey, can now then see. Hello, day. Mail chatay. Indian local. Uriki po sabram return. Canada tangbal. Good day. I want to sit next to you. Ibu laga to do. Hey. Ibu selfie. Hey, apa po azaket thar lahal pat me. Khoi moi lo hato ke. Ma pa ya non han sa to sia. Eh, look at him. Oh yeah. Oi, hatok lang kalom ka. In the pocket. US Army. Camera. Eh. Kahang kalangi oh he apa best friend.
Miron lam wang hai kan lom tu ka chong kan naw te ha motor tang uncle to na. Hey he ka favorite boy ku te ya. Kan te ka mangai te ui lian tol tu kan naw te me chate. Ngoi tu I miss you so much. I miss you so much. Ui kan ril tram tu ma. Leng pui chau vel hey this is on our way home. This video is for Nana and Papa. You want to say something to Nana? Gugu? Oh, me? Oh, yeah, we are. I hope you guys come also. Oh, yeah. Ente ilo cake say samo. Masih tercantik kami. Ang part If niya I mean scared. by scared, really scared. Like when they go like up and down. Oh, yeah, turbulence. It can get pretty rough up there, especially during a storm. Tugay bye-bye sa akin eh, video yan. Nanay, te ka bye-bye lang. Nanay, te. Putarate. Ngi ahi katil hun law Aizawl Vicky ngi hey kalkong hi. Kalao hey to. You're not scared of the road? Are you scared of the road? No. Lazo hen lao ring toro. You're not scared, right? Kay man ka lao minon suturang to ka siya kong tel to. Oh, kan ru lao hal to kalaw indom kong be. I know for sure. Kadoy vesim siya kay ma. Hey, tia kan tok vel lai taki ka lao te ilo to. Hey, this is Aizawl. Hey, kan video hi kan nul de ka patitan kan han lak sak zoi ni hi. Aizawl is the capital of Mizoram. Kanlutan done. We are about to go in Aizawl. Woohoo, Aizawl. Hey le, I 5 akon lampang. Tero kan lut chau, lan chau to. Oh, hey company peng tero. They call company paying, okay? Company paying. Okay, mahimo. Karui chep ang goma second dish. Hey, chhungten kan leidon ni Sunday niya dorn hung wak lawa vurte. Vurte vur ka flavor ngi omven ro thang vatro. Ay kal ko nga kanta. Chiannu, ano chiannu kan dor ni hey. Oh. Hey vur kan ai tian hi vur. Mizoram vur nge cái mai chui gặp chào tol tua. Hey kanin sukta kan tla na kan sot na sa khop me a. Sarkar hian re ek ro thia siam ngai ni hey. VIP po kan VIP thailo tro. Pamoi te. So knock man. Hey. Okay. Hey, kanin chuan thleng ta em. Oh. Nào tiệm nó gần in nhá. Okay, come this way. Yes, that side. Kha u lo kinh tế bên này ha. Bên này khay nấu Kha. Ui, ha mà liền to. Ba ba liền nó tức. Em bên này hi xẻo mẹ đó. Oi, tiparin ah. Alang law. Oh, tekan. All right. Yo. Looking good. Welcome to Jazz Entry channel. Thank you. So this is their stuff. They've been traveling for 2 days, right? And you guys are not allowed to have boom boom here. Just be careful. So this is gonna be their room for 2 weeks. And we prepare as much as we can. I hope they like it. Oh yeah. Say bye. Bye guys. Bye. Ano kan huang? Oh, time to meet our mom. All right. Okay, there is mom.
Hello. Go. No, you don't need to take off. It's okay. So I think we arrived at. Hey, mother, India po. Ako pa bulat ko to. We went like 30 minutes. Yes. Ay, ka. Oh, nice. Apa yun? Hey, color therapy. Oh! Ready? Wow, banal be. Ay, melo tuklong. Apa yan? Nanduat khop may hey. Maybe you wear without zipping. Will be better. You want me to not zip it? I don't know. You can try. Okay. Hey, cái corpo apa na lau pe ni here advan này le mi. Lo mấy tiệm. Hello, May. Hey, kan thinga u den min pui cher, cher give away tur kan pek cher ni hey kan boy to. Hey, anin duat pi tu le me makpa. Amakpa nen hey anui dam lawa mo. Rasur box say noi kan chuk to. Hey, kan nuin shawl min pe a. Anal very beautiful, right? Yeah. Can you spread it around for me? Hey, anu dam lawa no sa box ya. Wow. Very beautiful, right? Yeah. An lom lo to. See that part? Yeah. Close up, Beautiful. Yeah, beautiful. Hey, let's go po kan room to ra chuva va Tony. You happy? Yeah, this is my spot. Maybe we'll close the video for today, no? You want to say something? Bye, guys. Can't wait to see you. In the real.